tako smo bili s njihove strane kao zloglasni i da smo opasni, da smo ne bi nas štedili, ko što vjerojatno ne bi ni mi njih. Mi ne bi odradili tako kvalitetan posao kao što smo odradili da nije bilo, pa mogu reći, civila u cijelom gradu i drugim grupama, tako i mogu reći za ekipu zgrade ovdje gdje smo mi djelovali, gdje smo imali u dole podnožju zgrade gdje smo držali municiju. Trebalo je tući po toj tvrđavi, a ljudi su govorili tucite iz svih oružja, nema veze, samo tucite i po nama što god bude. A to je, znate, onda to je neugodno, mislim, ne znate što će se dogoditi. Kad su počele pada granate i sve to po nama, jednostavno u jednom momentu sam rekao, Bože moj, pomozi mi samo da se izvučem, da ne ostanem ranjen, ozlijeđen u tim padinama, da ne ostanem, znači da ipak uspio budem se vratiti živ i normalan, zdrav. Zbog činjenice da se taj dan gađu sam grad, sve njegove prometnice i od onog broja ljudi koji bi inače radili nisu svi mogli pristići na posao. I znam da smo u toj situaciji morali baš onako improvizirati kad je u pitanju sastavljanje operacijskih timova, ritam rada, brzina operiranja, dakle to je sve nešto što je specifičnost tog dana, a u isto vrijeme i bolnica bila gađana. Taj dan smo imali pogodke sa pobrežja, zgradu koja se tresla od udaraca. I oj bavara, avara, i oj divljaka, i oj idiota, kretena.